салом бинандагони гиромӣ, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи навбатии муҳоҷирати бехатар аст ва бо шумо ҳастам чун ҳар вақта Саид Эҳсони Ҷалолиён. ва чӣ гунае ки медонед, мо дар доираи силсила барномаҳо вобаста ба ҳуқуқҳои муҳоҷирон суҳбатҳо анҷом медиҳем ва дар робита ба мавзӯъҳои гуногун баҳсҳо сурат мегирад бо меҳмонҳо. ҳоло ин дафъа мо хостем ки вобаста ба чӣ гуна ба муҳоҷират рафтани шаҳрвандон, масалан оное ки муҳоҷир бори аввал мехоҳанд муҳоҷир шаванд ё хуб фарқ надорад ки маротибаи чандум меравад ва чӣ бояд кард ки ба мушкилот дучор нашаванд дар муҳоҷират суҳбат анҷом медиҳем. ва ба ҳамин хотир бинандаҳои гиромӣ мо ба студия даъват кардем Суҳроб Тошев, директори генералии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шариф Асри Нав ва инчунин Хоҷаназар Акбаров, мутахассиси пешбари хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. хуш омаданд ба студияи мо. ва бинандаҳои гиромӣ, чӣ гуне ки дар аксари барномаҳои мо шумо таваҷҷӯҳ дошта бошед, дар аввал мо ё суҳбатҳое ки хуб ба кадом як мушкиле дучор шуданд дар муҳоҷират, уна пахш мекунем, ё оне ки кадом як ҳолате ки асос барои баҳси мо мешавад, уна пахш мекунем. айни ҳол мо як суҳбате ҳамкорони мо дурусттар як суҳбате анҷом доданд дар фурудгоҳ бо чанде аз нафароне ки ба муҳоҷират ба шаҳрҳои Русия ё дигар кишварҳо мераванд анҷом доданд. биёед дар аввал ин суҳбата баротон пахш мекунем ва баъдан мегузорем ба муҳокимаҳо, ба суолу посухҳо дар ҳамин атроф. марамад. ман ба низди шавҳарам меравам. шумо дар бораи муҳоҷирати бехатар ягон чӣ медонед? асосан аввал документ бикунанд, барое ки легально ҳамун давлатда бояд бошаванд, баъд кор кунанд. ами ба фикри шумо барои чӣ ба пулиси Русия муҳоҷирони меҳнатиро бештар ташвиш медиҳад? ба фикрам барое ки бисёр документ намекунанд. айрӯи ҳами ба фикрам. шумо метавонед ки ба куҷо сафар мекунед? самара ҳамунҷо кор бор мерем. дар бораи муҳоҷирати бехатар чӣ медонед? ҳамин документҳо то соз бошад ҳеҷ гамон чӣ нест. бори чандум аст ки сафар мекунед? бори сеюм. медонед ки ба куҷо сафар мекунед? ба шаҳри Москва. мақсади сафаратон чист? барои кор. барои пулис суғуртавӣ омода кардан шумо бори ягон мушкилӣ доштед? не, вай аз ҳисоби ҳар як шаҳрванд аз ҳисоби хиш аст ки барое ки мераванд мақсад документ намекунанд, қонуни Россияро риоя ки намекунанд, аз ҳамин ҳисоб камтар монеаҳо дучор мешаванд. шумо бори чандум бора сафар мекунед? чорум панҷум бор. медонед ки ба кадом шаҳр меравед? бале. хуб, шумо вақте ки меравед бештар унҷо муҳоҷиронро пулис ба ҳар хотир меқапану мебаранд то ҳамон шӯъбаи пулис. ба чӣ хотир аст ба назари шумо? ба хотири документ набудан, ҳуҷҷат набудан. ина бисёр вақт ман мерафтим ҳуҷҷат мекардам, сарм медодам, проблема нест. барои ягон кори дигар шояд бара муҳоҷират ҳар проблема мешавад. шумо мақсади муҳоҷирататонро дар ҳамон ҳуҷҷате ки дар дохили тайёра метиҳанд чӣ қайд мекунед? кор меҳмонӣ ки кардӣ дигар ҳуҷҷат наметиҳам. баъди 3 моҳ пас бояд ё ки ҳуҷҷатро патент наметиҳам. мо сафар доред? чандум бор аст? дуюм бора. Новосибирск. шумо бо ягон кас қарордоди кор доред ё ки дорем? шаҳрномаи меҳнатӣ мебандед ё ки шаҳрномаи лафзӣ? шаҳрномаи меҳнатӣ. муҳоҷирони меҳнатиро дар он ҷо бисёр полис мебарад. шумо чаро чунин аст? беҳтар аст, хубтар аст. яъне ки хуб аст ки полис мебарад хуб аст. муҳоҷиронро? хуб аст. шумо бори аввал аст сафар мекунед? не, ман аз 3-4 бор шуд рафтудем. ба кадом шаҳр меравед? Москва меравам. ягон маротиба фарзандони худро бурдаед? не, ягон бор набурдем. вақте ки кор даъват мешавед, шартномаи корро чӣ гуна бо ҳамон корфармо мебандед? шартнома аку ваё шартномаи халин шахси корхонаҳо аст. аку ҳуҷҷатӣ ё ки лафзӣ? ҳуҷҷатӣ аку ҳуҷҷатӣ мебандану мо нахонем вая
ببند خب میبیارن امضا میکنن ها امضا میکنن معلش با شما سفر به خطر فر داره با کدام شهر مسکو بسیار رفتگین بسیار رفتگین خوب شما گم بار با همین مشکلی با پلیس دچار شده بودن نه نه چیکار میکنه در اونجا خیلی کار میکنیم وقتش باشه از اون استراحت شرطنامه کاریتون هم حجتی میکنه یا لفظی نمیدونم میشه وای همش افمیست طور میکنیم یگان مرتبه پول شما رو نداده بودن نه چیتا نمیتیا خیلی کار کنیم میکنیم همه وقت باید دودگی بودن از طرف کارفرما من 14 سال سفر میکنم بار شده بود که مزد کارتون را داده باشن نه شما رو کی به کار تامین میکنه ما اونجا اویلوی کار میکنیم با کارهای خودمون استالوی کار میکنیم کخنی مال سفری به خطر باشه حالا چند نفره که پرسیده شدن اینا اصلا نفرانی هستند که چندین مراتبه به مهاجرت مهنتی رفتند و اکثرا که میپرسیدن ایشان یک تصورات داشتن معلومات وابسته به چگونه به مهاجرت رفتن کدام قانون و قاعده ها را رعایت کردن میدونستن و اینجا اکثر میگفتن که باید حجت ها درست باشد حجت ها درست باشد مشکل ایجاد نمی شود خب طلبات تنها درست بودن حجت ها است یا دیگر طلبات ها هم دارد خب مرحمت توش فکر میکنم از شما شروع میکنیم مرحمت البته هنگام گرفتن پتنت یعنی اجازت کار مهاجر مهنتی تمام حجت های ضروری رو باید با خدمات مهاجرت فدراسیون روسیه پیشنهاد کنند تا که به پتنت داده تونند یعنی که اونجا کدام حجت ها داخل میشوند معلومات نامه طبی یعنی باید از در اونجا از تشخیص طبی باید گذرد دوری که دارن که اون کسلی وزبین نداشته باشد دویم مسئله البته چیزی که قید کردن حاضر در فرودگاه البته و پلیسی گویم طبی در کار برای اون که اگر که این رومان در همه دولت ها پیش بینی کرده شده است در حالت کسل شدن یا که ضروریت توبت کردن باشد باید همین پلیس همین چیزا رو پیش بینی کند در خود روسیه حتی شهرونداش دارن پلیس هر پلیس و یا میتونن مراجعت کنن و یا مراجعتی و یا تشخیص و گویم توبتش رایگان میباشد در فدراسیون روسیه انا دویم مسئله که اساسی من در نظر دارم البته این یکی از پرابلم می باشد که خیلی مهاجر مهنتی میرد اول فکر میکند که مهمانی میره و هنگامی که اگر که وای کار رفتنی باشد چون که پتنت در مهلت تا 1 ماه داده میشد از 1 ماه زیاد علاقه باید سرحد رو عبور کند بعد وقتی که کار کردن میخواد مجبور میشد که یا با قزاقستان یا با تاجیکستان یا با دیگر دولت بیرون از فدراسیون گذرد و اثر گویم وای چی کند کارت مهاجر نو گیرد و در اونجا باید کار قید کرده شود در آن حالت و میتوند حجتاش رو برای پتنتگیری پیشنهاد کنند اکثر مهاجران وقتی صحبت انجام میتیم که چرا وقتی بیمار شدید نرفتید از پلیس سغورتویتون استفاده کرده رایگان تبابت شوید یا نمیدونم خب سغورتوی نوهای دیگری هست که حتی بعد از فوت حدی اقل تو به خونش آوردن خب مساعدت بکنند ولی میبینیم که از جانب سفارت از جانب خب نفران خیرخواه اونا حتی جسدش تو به خونهش میورن یا دیگر خدمت رسانه میکنن همین پلیس سغورتوی چه خدمت میکند که هیچ با گفته بعضن از مهاجران کارش معلوم نیست خدمت کردنش معلوم نیست در وقتهای ضروری مرحمت پلیس سغورتوی هر گونه چیزی که گفتید می شود همش وابسته است از ارزش پلیس سغورتوی می باشد هست پلیس سغورتوی از 1000 تا 1500 هست پلیس سغورتوی که 5000 10000 روبل روسی نر دارد یعنی که اون خدمت رسانی هایی که در دایره همین پلیس میکند محدود کرده شدگی است
яъне ки вай метавонад полиси гӯем 1,5 ки хай муроҷиат кунад табаш баланд шуд ё зулфакар ё дигар касалиҳои сабук бошад вай метавонад тавобат кунад агар ки гӯем муолиҷаи дар кор бошад гӯем вазнинтар бошад амбулаторни бошад агар вай бояд полиси ҳамин мегирифтагиш ҳамин табобати ҳамин чизро пешбинӣ карда шуда бошад агар пешбинӣ карда нашуда бошад вай маҷбур аст ки аз маблағҳои худаш ин гӯем хароҷотҳоя пардохт намояд. ташаккур мекунам. шумо илова доред? фикр мекунам фикр мекунам аз тарафи бинандагон дар ҳамин мавзӯъ саволе мешавад ки дар кадом ҳолатҳо ройгон ба муҳоҷирон хизмати тиббӣ расонида мешавад агар ки суғуртаи тиббӣ надошта бошанд. дар ин ҳолат ба ёрии таҷдидӣ занг занан ба муҳоҷироне ки ягон офат ягон чи гирифтор шуда бошанд ёрии тиббӣ метавонад ройгон ба хизмат расонад. фарқ надорад ки шаҳрвандии русияро доранд надоранд? фарқ надорад. фикр мекунам ки барои шумо ҳам ҳамин гуна мушкил шояд муроҷиат шуда бошад дар хадамоти муҳоҷират ки шояд полиси суғуртавӣ дорад вале дар вақти зарурӣ барои шумо мусоидат кард ё накард? бисёр ин ҳолатҳо мешавад. чӣ хеле ки устод қайд карданд ҳамон суғуртаи полис ки доранд ҳар як нуқта дорад. масалан агар чӣ хеле устод қайд карданд агар ки чӣ қадар нархаш зиёд бошад ҳамон қадар хизматрасониёшон зиёд аст. дар асоси ҳамин дида ҳамон ширкатҳои тиббие ки хизматрасонӣ мекунанд ҳамонҳо амал мекунанд. агар ки дар шаҳрномаи суғуртаи полис ки мебанданд агар гуфта шуда бошад ки агар ки дар ҳолати фавт ҳамин шахс ба ҷои мақсад ба давлате ки ба муҳоҷир аст аз кадом давлат муҳоҷир ба он ҷо равон карда шад дар ин ҳолат метавонанд баранд агар ки дар ҳамун шаҳрнома ҳамин нуқта гуфта шуда бошад. хуб ташаккур мекунам. вақте муҳоҷир ба кишвари мизбон меравад дар баъзан мавридҳо ин чиз мешавад депортатсия шудааст ё баъд аз омаданаш ба шаҳрҳои русия мамнӯъ алвуруд аст ва гузаштанаш мумкин набудааст вале худаш хабардор нест. хуб вақте меравад ба русия вориди фурудгоҳи шаҳри Москав мефарояд масалан аз ин ҷо рафт ё ҳар шаҳрҳои дигар ва дар ҳамон ҷа намегузоранд ворид шудан ба хуб кишвари мизбон қабулкунанда. дар ин ҳолат ӯ бояд чӣ кор кунад чун ӯ маълумот надошт ки депортатсия шудааст? ин пеш аз ҳама гуноҳи худи муҳоҷир аст ки ба чӣ хеле гуфтам ва боз мегӯям ки дар ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон сохторҳои хадамоти муҳоҷират ҳаст. сохторҳои хадамоти муҳоҷират дар ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳастанд ва ё пеш аз рафтанашон бояд ки омада аз манъи вуруди худашон хабардор шаванд ва дар ҳолате ки надонистанд ва рафта дар фурудгоҳҳое ки федератсия масалан манъ шуданд ва он дар ин ҳолат вайҳо танҳо дигар ягон кор карда наметавонад ғайр аз он ки баргашта ба ватан омаданд. ман гуфтанӣ ҳастам ки акун маъни воридшавӣ на танҳо аз ҷониби як мақомот дода мешавад инчунин гӯем аз полис аз амнияти федератсияи Россия ва андоз мақомоти андоз гӯем ва ё метавонанд маън кунанд агар аз андоз қарздор бошад ё ин ки қарори судкатӣ гӯем ҷаримаашро наспурда бошад ваям метавонад маъни воридшавӣ агар бе патент кор кунад агар бе қайди ҷои исти муваққатӣ гардад ё ин ки ҳамин гӯем коғазро гӯем чӣ хел гӯем ғайриқонунӣ ба даст оварда бошад қалбақӣ бошад дар ин ҳолат ҳам вай метавонад маъни воридшавӣ чӣ хел ки ҳамкорони мо гуфтанд яъне ки вай бояд аз мақомоти сохторҳои хадамоти муҳоҷират дар шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ бояд маълумот гирад ва ё ҳам доранд маълумот он чизе ки дар шабакаи интернет гирифта метавонанд яъне ки худи
мақомоти гӯем муҳоҷирати федератсияи Россия манъ кардаги бо рӯйхати алоҳида доранд ки рӯйхати амният мегӯянд вайро ва ҳар 2 моҳ пешниҳод мегардад аз нав карда шуда ва ё кормандони гӯем сохторҳои хадамоти муҳоҷират метавонанд маълумоти муфассал пешниҳод кунанд ки инро фақат хадамоти муҳоҷират дода метавонад чунки ин рӯйхат фақат дар хадамоти муҳоҷират аст ва ё метавонанд маълумоти муфассал аз он ҷо гирад. Лекин як чизро қайд карданиам ки дар аксари ҳолатҳо худи муҳоҷири меҳнатӣ медонад қонунашро вайрон кард ё не. Яъне ки вай пешакӣ пеш аз рафтан албатта вай худаш медонад ҳамон мефаҳмад ки аз сохторҳои хадамоти муҳоҷират ҳамин муҳлати гӯем маъни воридшавӣ анҷом шуд ё не. Вақте ки мебинад маълумот мегирад ки ҳа анҷом шуд гӯем 5 сола анҷом шуду баъди 5 сол вай ҳуқуқи ворид шудан ба Федератсияи Россия дорад баъд меравад бо аз сари нав кора идома метавонад. خب تشکر میکنم وابسته به همین سوال یک چیز دیگر پرسم نه در بعضا مورد مهاجر میگه که من اگر طریق سود دپارتاسیا میشدن حتما مرا به سود دعوت میکردن مثلا معلوم میشد دپارتاسیا کردن من خب یا اگر طریق دیگر مقامات حفظ حقوق روسیه مخصوصا خدمات نهاد مهاجرتی روسیه باشد اونجا معلوم میشد که من کدام یک قاعده ویران کنی کردم این چیزها ولی میگه که من یاد ندارم که کدام یک کاری غیر قانونی در روسیه کرده باشم ولی حتی میگه که من پیشتر رفتم طریق سامانه خب خودی نهاد مهاجرتی روسیه یا رفتم به نمایندگی مهاجرت در تاجیکستان خب در همون منطقه خودش رفت از دید است خب مشکل نیست ولی میبیایم میگه این حالا چندی مراتبه به ما مراجعت کردن میگه رفتم مرا میگه که نه شما ممنوع الورود هستید به شهرهای روسیه خب در همین حالت اون چیکار کند او مطمئن هست که ممنوع الورود نیست ولی مانع وارد شدن او میشود به خوب زمین روسیه در اون حالت در حالتی که در داخل فرودگاه است چیکار کند اون نفر اون چیز رو شما درست قید کرده استودید من چیزی که قید کردم همین مهاجر مهنتی میداند در اکثر حالت ها برای چی معنی وارد شوی شد مثال میبرم اگر زیاده از 2 مرتبه به جوابگری ماموری کشیده شود و فرقش نی خیلی راننده باشد جریمه کردن یا اینکه راهگذر باشد جریمه کردن یا یگان گپی ناباب زدگی نسبت یک کسی کرد جریمه کردن یعنی که هر یک جریمه باید در اساس پروتکل باید باشد یعنی که در جوش پروتکل میکنن بعد وای نشون میتن و امضا میکند که ها حقیقتا من همین کار کردم جریمه کرده شدم خیلی میتوند به سود میتوند طریق سودم همین کار انجام یابد لیکن ما شما قید کردیم که هر یک معنی وارد شوی البته در اساس پروتکل میشود یعنی که شما اگر گویم در سرحد ایستاده باشید اگر شما خودسرانه معنی وارد شوی یک شهروند کرده نمیتونید تو پروتکل وای نشود هنگامی کردن پروتکل البته مهاجر حقوق دارد که نسخه پروتکل رو به وی پیشنهاد کنند و باید وی نسخه پروتکل شناس شود و گیرد نسخه شود البته مهاجر مهنتی باید طلب کند که همین پروتکل کردگیشون رو گرفته وی کند چون که نسبت این پروتکل و میتواند عرض و شکایت کند و ناراضگی خود رو بیان کند که همین کار درست است یا نادرست است. تشکر میکنم. اکثر پرسیده شده ها که حالا ما نوارش پخش نکردیم به آن خاطره که ایشون نخواستن صحبت کنن مراتبه اول رفته ها هم کم نبودن و در پرسش ها ایشون پاسخ نمیگفتن یا میگفتن که مقصد سفرتون چیست شما میروید خب این یا اون قانون ها رو میدونید این یا اون قاعده ها رو میدونید چیزی هم نمیدونستن به اون خاطر میگفتم که خوش میکنم یک زینه به زینه شما برای بیننده های ما بگوید که خوب با فرض مثال من مراتبه اول میخوام به روسیه روم چی رو باید دانم چی رو باید رعایت کنم تشکر زیاد پیش از آن که یکم مراتبه شهروند با خارجه میرود نه تام با فدراسیون با دیگر دولت ها میرود باید که قانون و قاعده های اون دولت رو خوب آموزد
асосан забонашро вақте ки забонашро донист барои вай ягон мушкилӣ фикр мекунам эҷод намешавад. пеш аз он ки ба федератсияи россия масалан федератсияи россияро мисол мебарам ба хотире ки бисёр зиёда аз 80-90% шаҳрвандои ҷумҳурии тоҷикистон ба федератсияи россия мераванд. вақте ки пеш аз ба сафар мебаранд онҳо забонро омӯзанд, баъд бо худ як миқдор маблағ гиранд ва ҷое ки мераванд онро бояд ки донанд. ҷое ки мераванд бояд ки он ҷойро донанд. баъд вақте ки вақте убури сарҳад мешавад, дар ҳамон ҷо ба онҳо варақаи муҳоҷиратӣ медиҳанд ки аз 2 саҳифа иборат аст ва дар он ҷо бо забони русӣ ҳамин ному фамилияи худашро дуруст нависанд. вақте ки тафтишкунандаи сарҳади федератсияи россия ин акун ман нозикиҳоша мегӯм ки бисёр нозикиҳо аз ҳамин ҷо сар мешавад, бисёр хатогиҳое ки ҳамин муҳоҷирон мекунанд аз ҳамин ҷо сар мешаванд. вақте ки ҳамун ман биё ба забони русӣ гӯям ба муҳоҷирон фаҳмо бошад, ин варақаи муҳоҷиратӣ ман дар назар дорам миграсиони карта. агар ки ҳамонҳо пеш аз ҳам миграсиони картаро бояд ки дуруст нависанд, ному фамилия ном насаби худашонро бояд ки дуруст нависанд. вақте дуруст нависанд ба намояндаи сарҳади федератсияи россияро пешниҳод намоянд ва онҳо як бори дигар мепурсанд ки дуруст аст ному насаби шумо. ба шаҳрванд як бор бояд ки бинад, хуб бинад ки ном фамилияш ном насабаш дуруст аст, баъд гӯяд ҳо дуруст аст, тасдиқ намояд. баъд намояндаи корманди сарҳади федератсияи россия мепурсад боз ки мақсади омадаи шумо ба федератсияи россия чист. агар дар ин ҳолат шаҳрванд барои кор омада бошад, нагӯяд ки мақсад ман агар гӯем частни ба забони худашон гӯем мефаҳманд частни. агар ки работа бошад, дар таги работа бояд ки хат кашанд. дар частни бошад частни. агар ки барои хондан рафта бошанд, учёба кунанд. хатогии ҳаминҷа роҳ надиҳанд. зеро ки барои кор омада бошанд ва ё агар барои кор омада бошанд частни да хат кашанд, дар ин ҳолат ва ё наметавонанд ки патент кунанд. барои кор омада бошанд бояд ки барои таги кору хат кашанд. баъд аз он ки ба федератсия вуруд мешаванд, ба федератсияи россия дар муддати 15 рӯз 15 рӯзи корӣ, рӯзои шанбе масалан ё рӯзои ида ҳисоб накунем, дар муддати 15 рӯзи корӣ ва ё бояд худашонро ба қайд монанд, ба забони худашон муҳоҷир гӯянд, регистрасияро бикунанд. регистрасияшон набояд ки қалбакӣ бошад, зеро ки дар вақти гирифтани патент агар ки регистрасияшон қалбакӣ бошад, дар ҳамун баъзаи маълумотҳои вайҳо намебарояд ва патент вайҳо патент намедиҳад ва пуле ки маблағе ки дар патент сарф карданд месӯзад. аз ин хотир бояд ки дар ҷое қайд ба қайд гузоранд, регистрасия кунанд ки муҳоҷир бояд ки 100% донад ки дар база ҳаст. ва баъд аз оне ки муҳоҷир ба қайд худашон мегузорад, яъне ки регистрасия мекунад, агар барои кор омада бошад, бояд ки барои патент гирифтан муроҷиат намояд. дар ҳолате ки вай патентро дар кадом муҳлат бояд ки созад ба худ гирад муҳоҷир, дар муддати 1 моҳ 30 рӯзи корӣ бояд ки муҳоҷир бо худ патент дошта бошад. барои ки хеле ки ма гуфтам ки бояд як маблағи миқдор, ба ҳамин хотир, зеро ки вақти бисёр муҳоҷирон мераванд ба федератсияи россия барои гирифтани патент маблағ надоранд ва ин монеа мешавад ки онҳо дар муддати муайян, дар муддате ки қонун муайян кардааст, патенти худашонро гиранд. خب در همین جا میخوام یک نکته دیگر هم بگید. هر مهاجری که میرود امتحان میسپرد میگن. خب خیلی مشخص بگید که در امتحان چی چیزها را میپرسند. در امتحان تاریخ فدراسیون روسیه رو باید که مهاجر داند. زبانی روسی رو داند. سوال‌ها از زبان روسی، زبان عادی، املای زبان روسی و تاریخ فدراسیون روسیه پرسیده میشه. بله. زبان و تاریخ. زبان، تاریخ و بعضی قانون‌های
مهاجرتی که از بودو باشی بله بودو باشی اونها رو خب تشکر میکنم. خب سهراب در پرسش بعضا همون پرسیده شده ها گفتن که خب شرطنامه بستند ولی بعضیشون گفتن که نه شرطنامه را نخوندند. همین چیزا یکی از نفران که پرسیده شد این چیزا گفتن. در حالتی که شرطنامه بسته میشد بین کارفرما و خب اون نفری که کار میکند ولی بعضا حالت اگر باشد در شرطنامه که حقوقهای مهاجر پایمال میشود بعضی نکته هایی که شاید باشد در اون خب شرطنامه دهانی یا نمیدونم در یک چیزی که نوشته باشد. خب هنگامی که حقوقهایش پایمال شد رفت مراجعت کرد به این یا آن نهادی که چاره دیده میتواند به همین حالت خب مراجعت کند و اون کارفرما گوید که من شرطنامه دارم. اون مقامات تی تفتیش کننده یا تحلیل کننده حتما از روی اون شرطنامه‌ای که تقلبی شده اون شرطنامه‌ای که حقوق در اون شاید یگان بندش حقوقهای مهاجر پایمال میکند چاره میبیند یا یعنی که همون داشتن شرطنامه بس است که چاره ناندیشد. یکی از پرابلم اساسی که در فدراسیون روسیه مهاجر مهنتی دچار میشوند این نداشتن شرطنامه بین مهاجر مهنتی و کارفرما میباشد. هنگامی که کارفرما مبلغش رو پرداخت نمی کند مزد مهنتش رو نمیتید یا با ماه میماند در این حالت وی طلب میکند از کارفرما این مبلغ رو نه که از سبب آن که شرطنامه مهنتی ندارد وی با مقامات حفظ حقوق مراجعت کردن نمیتوند. این حالت که بسیار وقت نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه و میخورد وقتی که مهاجران با این مقام دولتی مراجعت میکنند که مبلغ ما رو فلانچی کارفرما نداد مزد مهنت نداد یکی از پرابلم میشد که برای وی رو به جوابگری کشتن کارفرما شرطنامه مهنتی نیست. اگر که داشته باشد و میتواند هم مقامات حفظ حقوق هم پروکوراتور هم به مقامات حفظ مهنت فدراسیون روسیه مراجعت کند و چاره میاندیشند در حالت باز داشتنش. بعد یک چیز رو باید قید کرد که همین وقتی که پتنت میگیرد البته کارفرما که شرطنامه مهنتی باید به امضا رساند و هر یک نقطه شرطنامه مهنتی رو باید خونده بیند که همین یگانجا حقوقش پایمال کرده نشده باشد چون که این اساس میشد هنگام بحث های سودی گویم یا دیگر بحث ها که مهاجر مهنتی باید از روی شرطنامه حقوق خود رو حمایت کند و با یک چیز رو قید کردنی هم که همین شرطنامه مهنتی بعد گرفتن پتنت بسته میشد و شرطنامه مهنتی باید معلوماتنامه و روسی уведомление باید مقامات مهاجرت فدراسیون روسیه پیشنهاد کرده شد. در حالت پیشنهاد نکردن همین معلوماتنامه میتونند به جوابگری کشاله کنند و این هم میتواند اساس برای معنی وارد شوی به فدراسیون روسیه شود. خب تشکر میکنم. من با فرض مثال مثلا در شرطنامه طبق قانونگذاری ها فرض مثال 8 ساعتی کاری است ولی که شرطنامه که خب یک کارخانه شخصی دارد یک مثلا شخصا میخواهد که در خانه اش کار کنه مثلا در شرطنامه گفته میشد که شما باید 10 ساعت کار کنید مثلا اینکه در قانونگذار میگه که 8 ساعت به فرض مثال میگم 8 ساعت کار کنن از ساعتی معین شده ولی اون میگه که شما باید که 10 ساعت کار کنید. یعنی در اینجا شرطنامه هست اما شرطنامه بعضی بندهای قانون ویران میکنه. من در این صورت میگم درست وقتی مراجعت میکند از بالای شرطنامه‌ای که حقوقهای این کار نفر مهاجر پایمال میکنه اون چیز رو قید کردنی هم که هنگام شرطنامه مهنتی بستن مهاجر مهنتی از روی قانون و قانونگذاری باید 8 ساعت کار کند هست
вақти муайян, лекин ҳангоми кор кардани 8 соат маблағи кор мекардагиш паст аст, алахусус дар объектҳои сохтмонӣ. хай рӯзона мешавад омода аст ки аз соати 7 то 7 бегоҳ кор кунад. кори вай гӯем чӣ хел аз рӯи миқдори кори кардагиш маблағ мегирад. вай худаш барои ҳамин омода аст ки кор кунад 12 соат. ин ҳарчи як муқаррарот бар ин. танҳо барои зиёд гирифтани музди меҳнат вай омода аст ки аз меъёри муқарраршуда зиёдтар кор кунад ва вай ягон кас маҷбур кардаем наметавонад ки гӯем зиёд кор кун. яъне ки худи хоҳиши муҳоҷири меҳнатӣ. дар баъзе ҳолатҳо мегӯем ки биё ман 8 соат кор кунам ҳамин қадar маблағ, не мегӯяд ман 10 ё 12 соат кор мекунам, анами маблағро ман пардохт кунам. баъд корфармо розӣ мешавад, баъд кор мекунад. дар ҳолате ки ин хоҳиши худаш набошад чӣ? дар хоҳиши худаш набошад ва ҳеҷ кас маҷбур кард наметавонад ки 12 соат вай кор кунад. вай 8 соати худаша кор мекунад, тамом мехезад мерад. ташаккур мекунам ва хуб баъзе аз нуктаҳои хеле муҳими дигаре буд ки мо дар барномаҳои қаблӣ атрофи он суҳбат кардем. ба ҳамин хотир мехоҳам ки ба нафароне ки маротибаи аввал мераванд фақат як ҷумла ки барошон тавсия бидиҳед, то оне ки ин тавсияҳои шумо шояд барошон корсоз мешавад ва ба мушкилот гирифтор намешавад. фикр мекунам сӯроб аз шумо шурӯъ мекунем. мармар як чизро қайд мекунам ки ҳамин шахсоне ки якум бор мераванд, пеш аз рафтан бояд ҳаматарафа омӯзанд. баъзан вақт ҳамсояш ҷех мезанад ки биё инҷа кори хеле хуб аст, иқа маблағ мегири дигар. унҷа меранд хай нашуд ё ин ки маблағат ҳамиқа мешавад, аллакай дигар хел гап мезананд. барои ҳамин ҳам ман гуфтанӣ ҳастам ки пеш аз рафтан албатта бояд ҳаматарафа омӯзад. дар куҷо кор мекунад, чӣ хел кор мекунад, чӣ маблағ мегирад. ба муҳоҷирони меҳнатӣ гуфтаниам ки пеш аз он ки ба сафари меҳнатӣ мебароянд, қонун қоидаҳои давлати қабулкунандаро бояд донанд. баъд ба сохторҳои хадамоти муҳоҷират ки дар ҳама шаҳр ноёва ҳастанд, боз як бирга такрор мекунам, рафта муроҷиат намоянд. маркази сохторҳои хадамоти муҳоҷират ин дар суроғаи 121 қарор дорад ва инчунин сомонаи хадамоти муҳоҷират migration.tj ки шумо ба осонӣ метавонед аз интернет пайдо намоед. ташаккур мекунам барои як суҳбати хеле пурмуҳтаво ва ёдрас мекунем бинандаҳои гиромӣ. ҳамсуҳбати мо буданд Суҳроб Тошев, директори генералии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шариф Асри Нав ва Хуҷаназар Акбаров, мутахассиси пешбари хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба суолҳои мо вобаста ба чӣ гуна бояд ба кишвари дигар сафар кард баҳри фаъолият ва қути лоямоте ба даст овардан. дар ҳамин ҷо барномаи навбатии муҳоҷирати бехатар ҳусни анҷом мешавад ва бо шумо будам Саид Эҳсони Ҷалолиён ва дигар барномаҳои моро пайгирӣ кунед, чун мо дар оянда чанд барномаҳои дигаре дорем ки ҳатман хуб манзури шумо хоҳад шуд. хайр.